متفضلين إلى فرماشة محمد سيدي بعد البعض شاوي فرماشة ممدوح فرماشة بعد البعض محمدية فرماشة رسالة زيدوي خاصة فرماشة شيروي فرماشة بعد البعض سيدي के खास के فرماشة साहब है और अल्लाह में दिल संगता खुश करना सारी खास के فرماشة अली के فرماشة अल्लाह में दिल संगता खुश करना
सैया सिया जो